अहानबद मरोइब पाउ मैतै मितैने एसटी लिस्ट चलहन्नबा आरपीआई स्टेट कमिटी की मिहुत कांगू अमना मणिपुर की गवर्नर तकसिनख्रे सिरुई फेस्टिवल गाकनबा चेक्सिन थौरांग लौखटले किहन्नबा होनरकपा हौनसानी मियामना मिपाई बिगनु हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी प्रसन्न कुमार सिंहना हाइख्रे अमदी बीडीएफ की डिमांड पिथोक्तुना मखोइबु हानगुम मथौ तौहनबियु हाइना कुंबी एससी की रेड जोन एरिया दा लैरिबा खुंजा सिंहना खोंजंग संगसिनख्रे खुरमजरी आईएसटीवी की मणिपुरी पाउ मित्यंग ताब्रिब सिंहबु तराम नोकचरी पाउ संदोंगना पिजरी मैतै मितैने एसटी लिस्ट चलहन्नबा आरपीआई स्टेट कमिटी की मिहुत कांगबु अमना मणिपुर की गवर्नर तकसिनख्रे मैतै मितैने एसटी लिस्ट चनबा हाइबसी नौना चनगदब नते हानगी फिबमदा हंजुल हन्नब थबक लोखटपियु हाइबनी हाइना आरपीआई ए स्टेट कमिटी की प्रेसिडेंट मेसोर थौनाउजमना फोंदोखरे आरपीआई अथवाले स्टेट कमिटी की नौना खल्लबा मिहुत कांगबु अमगा गवर्नर उनरुरबा मतुंगदा मेहसोरना पाउमिसिंगदा मखाताना आरपीआई स्टेट यूनिट की नौना खल्लबा कमिटी की अहानबा थबकती मैतै मितैने एसटी लिस्ट चलहन्नब होनबनी एसटी लिस्ट चनबदा स्टेट की रिकमेंडेशन अमा सेंटर द थाबा मथौ तारी मैतै मितैने एसटी लिस्ट चनबा हाइबसी हानदगी चंदुना लाकपा अदु अमुक हन्ना हिंगत हनबियु हाइबने लिसिंग अमगा चमापल सुपना नेपाल ब्रिटिश की मतमदा फोंगबा मैतै इथनोग्राफी रिपोर्टा मैतै सिंगासी प्रिमिटिव हिल्स ट्राइब हाइना याउदुना लाखिबने लिसिंग अमगा चमापल कुनमाथोय अमदि लिसिंग अमगा चमापल कुंथ्रा माथोय गी सेंसस तसु मैतै सिंगासी प्रिमिटिव हिल्स ट्राइब अमा ओइना याउदुना लेख्रबने अदुबो लिसिंग अमगा चमापल यांखै माथोय गी कॉन्स्टिट्यूशन फोंगबा लिस्ट अमदा मैतै एससी एसटी लिस्ट यावरक्तबा असिना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा एसटी अमा ओइबगी खुदोंग चाबसिंग मैतैना ngasi फावबा फंगदना लाखली एसटीएम ओइबगी फंगफम थोकपसिंग अदु फंगनबा ngasi गवर्नर उनदुना मैतैना एसटी लिस्ट चलहनबा थबक पाइखटपिनब गवर्नर दा तकसिनबने गवर्नर की माइकैदगी सु एसटी चनबगी मतंग असी सोइदना खनगनी अमदे सेंटर द स्टेट की रिकमेंडेशन अमा थाबगी मतंग असी यामना लुमना लवी अमदे हिरम असिदा सोइदना येंगसिनगनी हाइबगी थाजबा ngasi gi mihut kangbu aduda piraki haike. Our main first priority will be one of the indigenous community or bakoi Manipur gi koi mitai na scheduled tribe changadabani haibagi agenda da mainly taksan jaba oina honorable governor gi changjabani maram di state government dai recommend tawba ma yau daba yadabani na from the central gi process ma'am do state government gi recommend gi matung na tawgadabani aduna president laibasu maram oibana honorable governor na kanna hona biraga angtang aseng ba chumba sidi khangbiraga maram di ST restore tawbani sidi akoi di hana dagi tribe oina lairabani government of India under British ki matamda 1908 tasu phong by Meitei ethnographic report tasu adum akoi Meitei se Meitei are primitive hill tribes ahiduna adum masana izarabani mayekta 1951 gi constitution tholakpa matamdadi akoi Meitei se scheduled tribe ki list yauroktre ana sigi yauroktabasi na akoi gi phangmam thokpa right ama Bharat ki संविधान democracy ga chauba wahan thok ama leiriba Bharat ki संविधान sida akoi gi Meitei na scheduled tribe ki status yauroktabase yahon biu haiduna akoi gi Manipur RPI State Committee की साइट तगी कन्न तक्सन जब चंजबनी महाकसु यामना कंसर्न ओय यामना सीरियस ओय हाय महाक मकना हाइबिरई अखोइना पिरम बे एनेक्स डॉक्यूमेंट्स मैम से हेना सुनै नगनी दुगा अखोइ मिते स्टेट एसटी चनबगी मतंग सिदा महाकसु कंसर्न सीरियस ओय हाइबसे उत्पिरई. सिरुई फेस्टिवल गेकनबा चेक्सिन थौरांग लोखटले किहन्नब होनरकपा हौनुसानी मियामना मिपाई बिगनु पुना सरू क्यामिनासी हाइना मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी प्रसन्न कुमार सिंहना हाइख्रे मणिपुर फायर सर्विस के थौराम अमा सरू क्याबा लाखिबदा पाउमी सिंह हंगबा वाहंगी पाउकुमदा चीफ सेक्रेटरी प्रसन्न कुमार सिंहना मखातारदुना सिरुई फेस्टिवल असी लमदमसिदा लेमिनारिबा फुरुप खुदिंगी कुमहै अमनी कुमहै असी पुना सरू क्यामिनगदबा कुमहै अमनी चही अनिरोम यामना लाइबक थिबा अवाबा मिकुप अमदा लेमिनारुरे अदुबु कुमहै असिना अवाबा सिंहबु काउथोकमिनरगा सरू क्यामिनासी कनागुम्बा खरना मसिदा अयेतपा पिनबा किहन्नब होनरकपा हौनसानी अदुबु हिरम असिगा मरी लैनना सेंगदोकना रखिबा लैख्रे लोइनना सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग सुकयारक पांगथोकपा लैरे डीजीपी मसासु उख्रुलदा चलगा मफम अदुगी सिक्योरिटी की फिबम यंगसिनकिबा लैख्रे सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांगसु अहेनबा फोर्स थमलगा लोखटले मियामना मिपाई बिगनु कुमई असिदा पुन्ना सरुक यामिनासी हाइके. Everything is in place. There is no need for any worry. This is the festival where I urge the entire population of the state to participate. It's a good time. We have all been through a very sad period in the last 2 years. This is the first time that a festival of this scale is being done, and I would urge everybody to fully, wholeheartedly participate and enjoy the festivities.
in the spirit of oneness and unity. That is some unknown group, there is some mischief. Or after that, a lot of clarifications have come. And adequate arrangement, there is no need for any kind of fear. People can go happily and enjoy their stay in the festival. Nothing untoward is going to happen. You see, these mischiefs keep on happening. But then, good that clarifications have come. But I just urge people to not spread these kind of rumors also. These are mostly, unfounded. They just are meant to generate panic. But adequate care has been taken for a very peaceful and a very joyful festival. BDF सिंगना खुलाई थादोखिबा सी रेड जोन दा लरिबा पोम्बिखो कमदी चंदन पोकपी की मियाम अहिंग तुमा ngमलरोय सिक्रो हाइरिब्रा कनबीगे हाइरबदी BDF की डिमांड सिंग पिबिदुना मखोइबो हानगुम मथौ तोहनबियो हाइना कुंबेसी की रेड जोन एरिया दा लरिबा खुंजा सिंगना खोंजंग संगसिनख्रे नापत तांजेंग आहलुफ ngasi फावबा कुकी सिंगना मै थादोक पिखिबदगी हंजिनबा यादना लरिबा असिगा हेक खुन थंगना चिंगी खुल कयागा यामना नकनना लरिबा पोम्बिखोक अमदी चंदोल पोकपी दा इरांग asi हरकपदगी ngasi फावबा खुंजा सिंह बुंगाक्तुना मथौ तौरंबा BDF पर्सनल सेंग खुलाई थादोक्तुना केमतगी थोकनरकपदा मसिंग यामलबा इमा मैरा पाइबी सिंगना चतनबा हाइरबसु लेंगाकना मखोइगी डिमांड पिद्रिबा फावबा मथौ तौररोय हाइदुना केम थादोक्तुना चतनख्रे मखा तानसु चाइरेल मांगजिंग लेंगांग ताबी खुजुमान ताबी थौबाल ताबी चाइरेल अहलुफ के इमा सिंगनसु चाइरेल मांगजिंग कैथलदा वाकत खोंजंग संगसिनखे खुंजा सिंह की थवाईदी BDF नी BDF खुलाई थादोकपा यारोय बॉर्डर की थवाईदी BDF नी हाइना BDF पर्सनल सिंगना केम थादोक्तुना चटखिबा अदुदा पेनद्रबा मियामना खोलाव कया लावखे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी पोम्बिखोक संजोल पोकपी चाइडेल लेंगांग ताबी की मैरा पाइबी क्लब की लुचिंगबी सिंगना फोंगदोकना रखिबदा BDF इचा सिंगा सिने इरांग हेक हौरखिबदगे ngakpi senbiduna लाखिबनी BDF सु स्टेट अतई स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंगा च मानना पुंकुन मरी चुपना मथौ तौरिबने BDF इचा सिंगसु इमुंग मनुंग मचा मसु लेरिबने मखोइना तालिब डिमांड सिंग असि यामना मरम चाबनी हाइना ममा सिंगना लवी अथुबदा लेंगाकना BDF की डिमांड पिथोक्तुना माउसागुम खुलंगाक्तुना मथौ तौहनबियु रेड जोन ओइरिबा एरिया असेदा हौजिक युमदा हंजिलक्तुना खुंदा लेतादुना लेरिबा मियाम अमुक मिपाइबा पोक्तुना युम थादोक्तुना चटनबगी फिबम लाकपा याय BDF सिंगना खुलाई थादोक्तुना चंगसिलिबा खोंजंग असि अथुबदा लेंगाकना यंगसिंदुना हानगुम मथौ तौहनदुना खुंगंग असि इंगना चिकना मिपाइबा यावदना खुंदा लेता हनबियु हाइखे खुनगाक्तुना लेजरिबा BDF की इचासिंगना खुलाई थादोखिबा हाइबसे अखोइगी पोमिखोक प्रजासिंगी हमना लाइबक थिबनी मोइना तालेबा डिमांड सिंगी अखोइना ताजबा मतमदसु मोइना तालेबसे थोइना कायदबराइना खाली मसी सरकार ने मियेंग चिनबिनागा अखोइगी अवाबा सिबु ngakpi nabagidamukta सरकार दा हाइजरी ड्यूटी दी BDF कमांडो IRB सिंगा चप माना 24 आवर ड्यूटी तोमिनै अदुगा मोइगी फंगफम थोकपा दायित्व दी फंगनबिदबा सुमा मयाम सिना इचा सिंगिना कनो तौबनी मसी सरकार ना मसी गवर्नर ना फजना यंगसिनबिदुना अखोइगी एरिया सिदा खुनगाक्तुना लेजरिबा इचा सिंगु खुलाई थादोक्तुना थबक तगी पोथागी भाबसे अखोइ मैरा पाइबी खुंजा सिदा लेहिबा प्रजा सिंगे ख्वाइदगी लाइबक थिबा थौदोगनी मसीबु हौखिबा मेगी तांग अहुमदगी थेंगनारिबा लान सिदा अवाबा चेथेंग पुदुना इचा सिंगिना अखोइ बुंगाक्पिदना लेरागा ngasi मोइना खुलाई थादोखिबा जे अखोइदी अहिंग तुंबा ngamde अखोइ सिरो हारिब्रा सरकार ना अखोइ हातपी गे हारगना पुलो हातपीरो तनबी गे हारबदी बिदि इचा सिंगसिगी मोइना तालिबा डिमांड सिंगी पिबियो हाइना इन सरकार दा हाइजरी लाखलिबा मे कुंदगी कुनमरी फाउबा पांगथोकदौरिबा स्टेट लेवल सिरोई लिली फेस्टिवल असेदा मालेमगी मफम क्यादगी मियोय क्याना सरुक्यारगने फेस्टिवल असे स्टेट लेवल फेस्टिवल गी महुत्ता इंटरनेशनल सिरोई लिली फेस्टिवल हाइना ओथोक्तुना इंटरनेशनल की थाकता सिनबा मथौ तारकले मसी ओइनबा मणिपुर लेंगाकना मथंगी चही लिसिंगनी कुंतरुक्तगी हौना सिनफम थोई हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमिना थादोरकपा चेरोलमना हाइरी चेरोलसिना मखा तारदुना फेस्टिवल असेगी दमा कदाई फाउबा सिक्योरिटी अरेंजमेंट तौखरबगी हाइबदु मियामदा खंगनफम थोई फेस्टिवल असेदा मियामना अकी अखंग लैतना चलहनबा हाइबसी लेंगाकी मथौने कुकी गी लुफ अमना फेस्टिवल असेदा मैतै चटपा यारोय हाइकिबा लैख्रे अदुगी कुकी गी लुफ अमनासु अमुक मधु मखोइगा मरी लेनदे सेंगदोकपा लैख्रे सेंगदोकलिबसिंग अदुना मखोइना ताबा लम फाउदुना मैतै चटपा यागनी हाइबदी नत्ते लेंगाकना मखोइगी मथक्ता लौखटफम थोकपा एक्शन अमता लौखतबा अमदी तुमिना लैसिनबा हाइबसी चिंगननिंगाइने कुकी टेररिस्ट सिंगना मिनुंगसी लेतना मिचम कया हातख्रे ngasi फाउबा नेशनल हाईवे थिंगदुना लैबदा इंडिया लेंगाकना तुमिना लैरी सिरोई लिली फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनमंगा असि थमोय सेंगना मणिपुर लेंगाकना पांगथोक निंगलबदी
चटकदौरिबा मियाम खुदिंगमक्ता अकाई अटोई मिसिमिना अमता थोकलोई हाइबगे चपचाबा थाजबा अदु मियामदा पिफम थोई हाइरे मणिपुर हौजिक थोकलिबा इंडियाना सानरिबा प्रॉक्सी वार असि लोइसिलबा मतमदता तंगदु लैताबा लमदम अमा ओइबा ngamgani हाइना इथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोन की प्रेसिडेंट युमखाइबम सुरजित कुमार खुमना फोंदोखरे वफमसी हेरिकोन सेंदुना पांगथोकपा कुलहुमदोई सुबा मपोकुमोन अमदि तरानिथोई सुबा स्टेट लेवल खंगमिनासी इरमदम क्विज कॉम्पिटिशन लिसिंगनी कुनमंगा गे फाइनल राउंड अमदि मकोक मथंग तारबा सिंगदा मनापीबगी थौरमदा फोंदोखिबने जैन डांस अकादमी पांगथोखिबा थौरम अदुदा हानगी IAS ऑफिसर आरके निमाई एडिटर्स गिल मणिपुर की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमद्राम अमदि वासदेव की प्रेसिडेंट आरके थरकसना थौरम मपुसिंग ओइखे थौरम अदु परफॉर्मिंग एंटरटेनमेंट आर्ट्स एंड कल्चर इवोल्यूशन की कांगबु अमना पेना अमदि लांगदेना सैहौ इसै सक्तुना हौदोखे पौराबी बम ब्लास्ट सोक्तुना आर्टिफिशियल लिम्फ हापतुना लैरिबा हौजिक मसागी आर्ट वर्क तौदुना लैरिबा कोंथौजम माइकेल मितैदा टॉमथिल लुफ असिगी माइकैदगी खुदोल खुदसिनके मखाताना चाही कुलहुमदोय असि मपुंगफाना मियामगी थबक तौबदा लुप असिबु लमजिंग लमताकपिरखिबा लुप असिगी अहल लमनसिंगदा लेंगयान फियानदुना इकाई खुमनबा उत्पगा लोइनना CSO सिंगी लुचिंगबा सिंग अमदि इमा कैथलगी लुचिंगबी सिंगदसु लेंगयान फियानदुना इकाई खुमनखे प्रेसिडेंट युमखाइबम सुरजित कुमार कुमन मखाताना हौजिक थोकलिबा लाल असि लोइसिनगे हाइरबदी इंडिया लेंगाकना कांगलुप खरा सिजनरगा प्रॉक्सी वार अमा अखोइगी मथक्ता सानरिबा असे हेक लेपदा मतोमता लोइखिगदबा इरांगने हेरिकोन हाइबसी ngasi चाही कुलहुमदोगी ममांगदा लमदम असेद तारिबा अपिकपा फुरुप मयाम असिगी मसागी मसकमदि नाद चटनबी असि ngaksenदुना थमनबा सेमखिबने सही कुलहुमदोगी खोंसद असेद लेंगाकता हाइजरुबददी ताबिद्रबा फुरुप मयाम अमगी इलेक्ट्रिक फंगहनबा लंबी थोंग सेम्बा लाइरिक लाइसु तमहनबगी खुदोंचाबा पीबा याउना थबक कया पाइखटपा ngamkhre मखातानसु तौखिगने अमरोमदा लमदम असिगी पोकपदगी सिबा फाउबा ओइबा चटना कांगलोन अमा लेजरंबा अदु मपानगी ओइबा इथिल अमा संगलकपदगी मरिंग मरांगबा अमा ओइरक्लिबा से सेमदोकनबा इयोल कौबा लुप अमसु हेरिकोनगी मखादा सेमले मार्क नमखा तारदुना इंडिया लेंगाकना डिलिमिटेशन तौनबगी प्रोसेस अमा हौरक्लिबा असे मणिपुर NRC मपुंगफाना चटनाद्रिबा फाउबा यारोय हाइबसी हेरिकोनगी फिरेपनी कुलुमदोय सुबा मपो कुमोनासिगी मांगोइनना नुमितरानी की ओइबा इपीबगी थौरम अमसु पांगथोखरे लुबासिना खंगमिनासी रमदम क्विज कॉम्पिटिशन लिसिंगनी कुनमंगा सिलिबासी हौगलक्लिबना हासिंगदा लमदम असिगी ममांगैदगी लेरक्लबा चटना कांगलोन सिंगाक्तुना थमनबगी पांदमदा सिनबने मखाताना लुब असिना लमदम असिदा पुन्ना खुंदा मिनरिबा सिंगे नाट अमदि सक्तम मपुंगफाना ngaknaba matam chupada hotnakhigani haike सेंट्रल लेंगांग नमदि स्टेट लेंगांग ना नेग्लेक्ट तौबदगी ngasiदी मपानदगी संगप फॉरेन इमिग्रेंट सिंगा अखोइदा इरमदमसिदा चिनकुकी नार्को टेररिस्टना लांदारपगी ओइबा पोट अदुगा अखोइगी इरमदमसिदा अखोइने रिफ्यूजी ओइबा पोट असुगमा मयाम अखोइ होजि होजि मायोनगर लेरि अखोइ कांगलु फ्रुक्ता मखोइगी पॉलिटिक्स सनरगा इरमदमसिदा ngase पोक्सी वारी ओइबा चोबो वन थोमो थोलपा मसि थेंगनबा खोनबसु हेरिकोना चोबो थोतांग लौजरगा कोकोमीगी पार्ट अमखोना मजु सरु याजरी हेरिकोना मदि लेबा मयाम थाजबदी इंडिया लेंगांगना सेंट्रल लेंगांगना मखोइना सनरिबा कांगलु फ्रुक्ता कम्युनिटी कांगु खरा अखोइना मोइ निअगा हाइदारे मखोइदा प्रोक्सी आर्मी ओने सिजनरी पोजे मसी हेक लेफम मतमदा लांसिदी इरांसिदी ऑटोमेटिकली अदु मसी लोसिंगेने खाली ममांग काश्मीरदा पहलगामदा पाकिस्तान की लेबर टेररिस्ट कांगुना अटैक तोरप मतमदा कोइगी लमकोइबि यावना मिसम कुनगा तरुकी पुसी मांगी मतमदा सबसाना सेंदु ऑपरेशन का तौर तौखिबतो सेम अदुगी पोर्टो इरमदमसे मखोइगी असेंबा नागर इनिशिएटिव ने खनबिरगदी सबसाना सिन कुकी नाको टेररिस्ट कांगुना फॉरेन इमिग्रेंट कांगुना लांदाराबिजे सबसाना मपखुम पिबिरगदी मखोइ मथक्ता मिलिटरी क्रैकडाउन सत्रगदी लांसे ऑटोमेटिकली लोइगने हाबसी मियांगी थाजबनी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चांडेल अमदी कुनमाथोय सुबा सम राइफल्स कपुना सिंधुना नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज डे अमदी एडवांस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 की थौरम चांडल डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के मोदी विलेज तलेबा बटालियन हेडक्वार्टर्स ता उथाबगे थौरम अमगलवेना ngasi पांगथोखरे थौरम अदुदा चांडल फॉरेस्ट के स्टाफ सिंह अमदी कुनमाथोय सुबा सम राइफल्स के जवान पुना मियोय चहुंग यांखैरोमना सरुकियादुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा हैरांखोय हैनौजोम गिहोरी चोरफोन चौई अगरवुड मनाही मायोफा नागेश्वर चिंबा मतम अमदा मरांग कायना फंगलमलबसु ngasi दिलमदम असितगी मुतखिबा याना लैरबा अतांगबा मखलगी उचारा सिंह थाखे
Thauram ga mari lenena Divisional Forest Officer Sandal Dr. N Munal Maitaina India si malem gi khwaidagi missing yamba amadi hiram khudingda chawkhat pagi lamjel yauriba leibak ama oibana aikoi gi environment ta asuki matik sokhalle masibu kanbada India gi lanmi singnasu achoba thaudang lofam thoi Armed Force ki personnel khudingna ujara amamtang thabada ujara lak yang khai mathoi di thaba ngamgani khongthang ase satharabadi leibaka segi soksilaklaba akoi bagi fibam asidagi khara makhai di kanba ngamgani haike आपने वहां से यहाँ पहुंचते वक्त यहाँ तो आप सांस ले रहा है आप ऑक्सीजन तो नहीं लेके आ रहा है कहाँ का ऑक्सीजन कर रहा है यहाँ का इसलिए सोचिए कि ये मदर अर्थ के लिए लगा रहा है तो इंडियन आर्मी का कुछ 45 लाख कुछ ज्यादा है पूरा कुल मिला के सिक्योरिटी का डिफेंस में जितना भी है एक लगाने से हम लोग का जितना भी इंडिया का अभी क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम चल रहा थोड़ा तो ठीक होगा कुछ तो हो जाएगा इसलिए मैं सीओ साहब से गिनती है कि हो सकता है जो आज खत्म नहीं होने दे जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोग का वन मासो है तब तक हम लगाते रहेगा Kaksing Municipal Council na Councilor sina Koliba mapam singbu taru tanana thamna bapaikatliba thabak thoram singi manungda ama oiriba yumthong khuding dagi amot akai lauthok pagi thoramda hena kumang sausina ba amadi khudong chahan nabagi dama konung mamang New Chekon Road Imphal da laiba IT company ama oiriba Globis Web Solutions Private Limited kapunna chatminaduna develop tauba anauba mapung faba apps ama oiraba door waste collection apps launch tawbagi thoram ama Kaksing Fausupat laikai da laiba council asigi mipun sangda ngasi pangthokre apps launch tawbagi thoram aduda apps ase ngasidagi hauna Google Play Store dagi download tawduna miyamna sizinaba yaragani haina council asigi caretaker chairperson Naurem Sanjit Kumar senior chief executive officer L Romesh samadi executive engineer Naurem Ramchandrana punna miyamda lauthok minakhi thoram aduda council asigi caretaker councilor staff door waste collection chatliba sanitary worker fee collection chatliba worker amadi Globis Web Solutions Private Limited ki technical expert singsu sarukya ke thoram aduga mari lenana caretaker chairperson Naurem Sanjit Kumar na ngasi launch toriba apps asi Manipur gi council singi manungdagi mapung faba apps ama oina launch toba ahan mani masina miyam da kanaba khudong chaba kaya piragani haina thajaba thamli ngasi council asina miyam gi aifana ba ano ba thabak kaya paikhatpa amadi tawbang amliba se councilor amadi staff sing punna thabak tawmina ba amadi cooperation pimina ba asina ngamlibani makata nasu punna miyam gi aifana bahot namina se masida miyam nasu pungning thogat piduna pangal thongna loksing hapiu haiki Thauramadu ki sarukama oina Globis Web Solutions Private Limited ki expert singna apps asi matau karam na sizinagani apps asina kari kana bapi bage masina consumer singda kari khudong chahan bage official staff singna kari tawgada bage haiba na chingbage marik chumba wafam kaya sarukyariba miyamda khanganke Manipur ke manungda laiba municipality punamakta ki ihan hanba oina asigumba app asi koi launch tawgadori bani masina household singda koi magi thagi oina thiriba fee sing hoji pawda kaya thigare kaya toli haibana chingba yingba andagi amona kai sing lothokpagi collection se koi laiba se kari nimita lakadage aduga koi adugumba solid waste management ga mari laina khuding ma ado hardware app se koi Google Play Store da changbire haraga apps se download kiraga ai OTP ma lakani haiba OTP adu koina entry tawaba matunda login tawaga FCC nagadoribani masina Pajamyam da council asiki thabak tawudasu aduga pajamyam da su tawriba thabak asida waste management ki thabak asida khangdaba khangingba adugumba khudingba adu asiki FCC kutangdagi yam punamata kanaba adu phangani haiba ge du thajabadu ai thamjai Maming lairaba sumang lila kanglop ama oiriba sangai artist association gi anauba lila ningol mawa tha sigi Nepal da wangjing haitupokpida fongkre lila sigi aibana maipaksana haurongbam takpi tambiba ivoyam khumani lila se da saktam langliba sing nupagi oina kebi moirangcha ivoyam khuman Sunil Maiboy
Satya Kantayambem Amadi James Sekruzamni, Nupigida Hemchan Jagadish Hijam Amadi Tutuni, Lila Kanglubasik Secretary na Chahi ani Fazilaklaba Irangasida, Lakidraba Singima Famda, Lila Roy Singna, Lila Sanafang Kudingda, Miamga Lunena, Awaba Fungdokli Amadi, Irangasiki Mamangda, Lilagi Habiram Basingna, Makatana Lilagi Office ta Lakpiduna, Tana Biranaba Apil Taurakli. Nambol Kabo Wakchin Government High School gi oina lising ani kun mari kun mangagi SSLC exam da punna mahiroi kun exam thabada First Division da tara manga Second Division da manga laktuna mahiroi pumba maipak pangamkre hairi maipak laba mahiroi singi manung da mahiroi Nepal na letter chatki masigi manung da Maths da taruk amadi Home Science da anini mahiroi khudingmak exam pass torakpa amadi letter chatpagi harau ba phongdok poina school asibu fagatna bahot nabada achouba thodang lauriba apun baluf amadi Kabo Waksing loyalakpa thogalluf ki ahal sing loinena Kabo Wakching Government High School gi oza khudingmak kyauna chaklen ama samina duna letter chat kraba mahiroi sing amadi school asigi pass tauraba mahiroi khudingmakta headmaster na manapiduna mahiroi sing bu pukning thogatpaga loinena tungda hena mai paknaba yaifa thauza supiki International Day for Biological Diversity 2025 Kamari Lenana District Level Sport Painting Competition among us Bishnupur Higher Secondary School da Pangtokre Harmony with the Nature and Sustainable Development Haiba Team da Bishnupur Forest Division Sinduna Pangtokiba Painting Competition aduda Bishnupur District School Kungi Mahiroi Angkai Mapalna Saruk Yaki Tauramaduda DFO Bishnupur Waikom Romabai Range Forest Officer Headquarter Bishnupur Forest Division RK Sadananda Amadi Just Oina Wildlife Activists Alangbam Premjit Amadi Janbi Bishnupur Gi Oza Kenila Kantasu Sarukyaki DFO Bishnupur Waikom Romabai na Mahusa Lairimbina Pibiriba Upal Wapal Manamasing Amadi Lamlaki Sa Uchek Singapuna Aikoi Mibaga Karamna Hingminagani Amadi Tungi Mirol Gidamag Umangwamang Asikan Gadagi Haibagi Maramda Hawalak Liba Nahasing Maru Oina Mairoi Singda Kangalaga Aikoi Akoibagi Fibam Amadi Mahusagi Kalsing Asi Karata Oirabasu Kanbangamgani Haibagi Pandamda Changdam Nabasi Pangtokpani Haiki Painting competition asigi ngasigi oina theme asi Harmony with Nature and Sustainable Development haibani akoina prakriti na piviramiba akoigi mahai marong upal wapal sa uche mayam asiga punna kamaina akoina hinginagani amasung future generation gi damakta akoina makhoi si conserve tawraga preserve tawraga akoina thambagi akoigi pandam adu inkhalak niba angang sing asida sigi message ase moli lutungda changnanaba adugi damakta Dui wakalon de thamaga akoina ngasi program ase sinjaba Mahud Department Amadi Waikomani Girls College Thaubalna Manipur University ki College Development Council ga punna khutsamladuna My Waste My Responsibility haibasida nomagyoiba sensitization workshop ama Thaubal okramda leiba Waikomani Girls College ki seminar holding ase pangthokre workshop adu hogdopagi thoramda Mahud ki director Ngangom Uttam WMGC ki Principal Professor H. Manoranjan, Principal Waikomani Girls College Thaubal Okram College Development Council, Manipur University ki Director Professor H. Sukhadeva Amadi, Waikomani Girls College ki NSS Unit 1 ki Program Officer El Sanatombisu Sarukyaki. Jharkhand anti-Naxal operation satharingaida Braza tarakpadagi Manipur dagi CRPF ki officer amalai kanaba ngamdana laikidre CRPF tagi phangma pauda thodok ase ngarang sagolsan numit ki numidang pung 10 kuntra rom tabada West Singbum district ki Keri Buru khulda operation satharingaida nongkana churakpaga loinana Braza tarakpadagi Maharamam Prabho soktuna laikidabani Maha kuntaruk suba CRPF battalion gi second in command ni masagi chahi nifutaruk sukre Mahak Imphal West district tagi ni haire Hauzik Pogim Raktana Tenma break amatang lominase. In 2024, Comet School produced first position holder. With first position. My name is Shiroi and I secured first position to question exam 2025. With 11 position holders. And 27 subject toppers.
ꯌꯧꯖꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯀꯣꯃꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ moral support. Behind this success is a powerful shift. Digital smart learning. The school has provided advanced digital facilities from smart classes to interactive panels. These tools have made learning more effective. Digital world is put us to Led by highly advanced faculty, our students don't just study, they understand, apply, and excel. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwai gi maru riba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novochem health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sijinabiyo original lipsa 5G. Novochem Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapchari. Matamgi nungsit nungsa amadi aying asana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon Power Chemistry, NEET, Kashampat, Laymajam Lekai, Lane 3, different from others. Admission open for NEET Foundation course for NEET UG 2026. Limited seats, first come, first serve. Class commencing from 29th May 2025. Course duration 8 months. Please contact 700-5729-458. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Shiroi lili kauna lay Shiroi lili kauna lay Mangarak Suba State Level Shiroi Lili Festival Ingi Singani Kungamanga May Thagi Tang Kundagi Kungamari Fawa Pangtuklagadi Hairiba Festival si ISTV Music Channel da Hawbadagi Loiba Fawa live telecast hazagani Chabi Shadau Nungo lay Kansila Ugabaya Kairo Shiroi lili layrando Singtam nung shili pullayo Shiroi lili kauna lay Shiroi lili kauna lay Breketungda taramlok chari makhataba pau pizari ngarang joint platform of Central Trade Union amasung Independent Sectoral Federation Association gi miam ama New Delhi da pangthoklaba matungda lakliba me kunda pangthokani tauramba general strike adu India gi tang tadaba lebaka sigi miam asigi yenglaga lakliba July 8 da oina tauragani haina review me famna khanaduna takiba warep ki matungina Manipur da su me kungi general strike handokle India amasung Pakistan gi marak tongkhatna ba fibam asigi yenglaga lakliba July 8 da oina pangthoklagani haina All India Trade Union Congress Manipur State Committee na thadurakpa Cherola man hairi Cherola sinamakha taraduna miyam gi mayokta leiba labor law mayam supnagi court marida punsinaba hotnaba lawmi sinmi kayagi wakat Manipur gi wathok loisindaba lengak asigi thawong asigi mayokta mekun gi mahuta July 8 da oina hairiba general strike ase pangthoklagani Masigi damak sem sabagi thabak makha chathanaba AITUC Manipur gi maikaitagi phongdurakle Manipur da huzikoi riba kangnuk kirang asina miyamda tangdu leitadaba phibam amada leiriba sida pukning amadi wakalda kharad oirabasu pothaba fangnabagi pandam ama oina numitarani chathagadaba yoga sanabagi ahan batangka ngasidagi hawdokre Vivekananda Kendra Manipur Vivakna Sinduna Oksongbung Upper Primary School Moirangda hawdokiba thoram aduda instructor oina Vivekananda Kendrogi life worker Asok Atale Saha Pramukh L Priyobar Vyavastha Pramukh I Siddharth Karya Pradathi Pramukh S Basanta Kumar Vivekananda Kendra Anandalaya Acharya gi Oja M Asa amasung M Umabati su Sarukyaki Vivekananda Kendra Manipur Viva ke Saha Pramukh L Priyobarna irang asina Moirang Oksongbung Upper Primary School asida hangliba relief camp ke IDP angang sing asigidamak Vivekananda Kendra Anandalaya Acharya hain hangduna IDP angang sing asibu takpi tambiduna lakli Masigi makha tarakpo ina pukning wakal pothanaba yoga tambibagi ahanba class asi hawdokpani haiki ngasigi yoga tamba aduda relief camp ki IDP sing pansang laikai amasung oksongbung laikai gi nupi angang kayasu sarukyake
तौजरीब योग क्षेत्रसिदा सुमाइना अखोगी चरागनरब पुनिंग वाखलगी चरागनरब वफम असिबु खितंगसु कानो पीगद्रा हाइना अखोइना जगासे लाक्सबनी योगा हाइबसी बॉडी सोल माइंड पुनिंग हक्चांगी ओइबा समजिनबा याबा पोषक अमो ओइबनिना होजिकी तंदु लेता दरब मतम मसिदा सोजरमकी लमनमसिगी मियामदा कानो पिंगनि हाइबसी थाजजबदगी Dengue fever gi akiba hengalakpadagi miyam da wakhal tahanaba pandamda lebak asina ngasi National Dengue Day thoram pangthokli thoramasi Manipur su District Malaria Officer Imphal West District Health Mission Society Imphal West amasung Community Health Center kumbong na sinduna numidasi mayai koibi yaifa sanglan mayai koibi ningthauzam lekai MDA da pangthokre check clean cover steps to defeat dengue haibathim da pangthokiba thoram asida Chief Medical Officer Imphal West Dr. NG Dayapatisu sarukyaki Manipur Fire Service matam ga chunaba mawongda disaster thengnanaba fire fighting equipment thamnaba hotnari haina Chief Secretary Prasan Kumar Singh na hairi wafam ase Manipur gi Chief Secretary Prasan Kumar Singh na Manipur Fire Service na miyam da piriba service hena mapung fana piba ngamnaba water mist fire fighting unit yauna motorcycle tara amasung rescue equipment galoinana liter lising taru ki capacity oiba water browser mari district singda thanaba flag off tauba amasung Training cum conference hall amadi fire prevention wing office hangdokpaga marilena phongdokhibani thauramasida Manipur lenga ki Commissioner Home and Ashok Kumar Joint Secretary Home Dr. M Betu amasung Director Manipur Fire Service L Nabachandra su sarukyaki Chief Secretary Prasan Kumar Singh na makha taraduna khongthang asi Fire Service Department na paikhatpa anoba initiative amani Masina Department asina miyam da piriba service hena yohanba ngamhalagani khongthang asina Churachandpur Kangpokpi Senapati More Juribam Chandel Bisnupur Thawal amasung Imphal gi Fire Service ki leiriba substation sing da thamlaga state asigi district khuding cover toba ngamhalagani Atai force singa yengnabada Fire Service Department asibu ikhang khangbidaba oina tauri adubu department asina piriba service asi yamna maru oi disaster tholakpada miyamgi punsi amasung lanthum kanbada department asina yamna maru oiba thodang lauraga lakle ngasi hangdokliba conference hall amasung training center asina Fire Service ki personnel singda matam gi training piba ngamlagani haike Chief Secretary na makha taraduna Imphal manungi lambi khudong chadriba se athubada solve taunaba thabak hokre lekai gi leirak yauna kilometer samanga gi yang khairom rigid pavement thabagi thabak hokre jahi ani gi manungda mapung fana thabak sing loisilagani masina Fire Service yauna lambi gi thengnariba khudong chadaba kokalagani Fire Service ki athubada drone thamnaba thabak su paikhatle haike The districts covered are Churachandpur, Kangpokpi, Senapati, More, Jiribam, Chandel, Bishnupur, Thawal and Imphal. So you can see that it's all over. The best part about the fire service is that unlike police, we sometimes tend to forget their human service. They are the ones who actually come out when a disaster breaks out and they risk their lives on the spot to preserve property and protect civilians. So hats off to the fire service led by every able director. And I also see that they have made a very nice center here. A training center for 60 people, which will again go a long way in training the fire service personnel for better service to the population of the state. Nupi angang bulukmay da haplaga yonba posak amagum khanba migi masing nongmanongmagi hangalakle haina KCP Taibangan ba group na hairi lona thinkraba lupasigi publicity secretary khongnang thabagi cherol amana nupi oibi kyanasu masana na phazaba firol sechilaga mayumdagi sinpham ama chatpagum thoraktuna natabali chachatuna sel tana bahotnabagi changsu nongmanongmagi hangalakli haina operation on eradication of public enemy KCP Taibangan ba group na thizin bada khangbangamle Lebak miyam gi luchingba amadi lawmaker ni haina leiriba miyamna ikai khunariba mihut kayana fauba lamdamase gi nupi angang kayabu masa yanaraga natraga nupi angang karbar tawduna seltanba miyoi kharagi khuthangda nupi oibi kayabu namza namthek nabagi evidence oibi yaba video clip message amadi audio kaya miyamna lup asida Sinarakpadagi custody-da hauzik leire masigumba thabak sing asida hakthengna chenaba amasung yauriba singna masa-masagi thabak thoram sing khudaktagi leptaba tarabadi hairiba video clip message amadi audio sing media gi khuthangda lebak miyamda iholagani haire
Karigumba hariba thaudok asida chenariba elected members sing natraga lanai miyoi sing nasu masa masana numit mangani gi manungda lupta amuk hanna tawraroi haibagi thazaba pirakpa ngamdaba targadi video clip message amadi audio clip sing miyamda kutsinabaga loinana matik chaba chairak piragani hairi Central Agricultural University की मखादा लैबा मिजोराम की College of Horticulture थेंगजोल की नौना साबा Administrative कम Academic and Transit Building अमदी Nagaland जालुकी की College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry की नौना साबा Administrative कम Academic Block मफम अनिमक्ता Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Sibra Singh Chauhan सत्तुना संगाक्रे संगाबगी थौरम अदुदा मिजोराम की Governor General Dr. B.K. Singh Chief Minister Laldu Homa CAU Imphal की BC Dr. Anupam Misra, Mizoram Horticulture Minister Franklin L. Khobung, Joint Secretary Government of India Dr. Sunil Dolena Sarukia की बगल विनेना CAU Imphal की College of Food Technology लंफलपात के दिन faculty members अमदी staff सिंगसु online की खुथांगदा माफम अनिमकी संगाबगी थौरमदा सरुkia की हारी High Court of Manipur की Chief Justice D. Krishna Kumar na luchingduna Bisnupur District की मनूंग चना लैरिबा मोइरांग खुनाव मनिंग लैकाई दलैबा रिलीफ कैंप की फिवम यंगसिनख्रे खोंगसरा दुदा High Court of Manipur की Justice Ahantem Bimol, Justice A. Guneswar Sharma, Masalsa के Executive Chairman High Court of Manipur के Registrar General Alek Muiva, Member Secretary Masalsa High Court Bar Association की President, All Manipur Bar Association के President, DLSA Bisnupur की Chairperson अमदी अते Official क्या सुसरु क्या के खोंगसरा दुदा मफम अदुदा लैरिबा IDP सिंह उनदुना मखोई की मथौ ताबा Relief Material साना खोटनबगी पोटलम अमदी फिरोज सिंह मतिंग पांखे High Court of Manipur अमदी Directorate of Health Services Manipur ga खुत्समनादुना बिष्णुपुर की CMO याउना फ्री मेडिकल कैंप अमसु पांगथोखे थौरंग मरी लेना जस्टिस अहंथेम बिमोलना लिसिंगनी कुलुमदोय हरकपदगी जजेस जुडिशियल ऑफिसर्स अमदी एडवोकेट सिंगना मखोय मसा मसा गी अंगम सेनफम खरा खाइगतनरगा लांजेना दुना लैरिबा सिंगदा अंगम मतेंग पांगदुना लाकपने लोइनना फ्री मेडिकल कैंप कया अमसु पांगथोक्तुना लाकली रिलीफ कैंप सिंगदा चतुना IDP सिंगना थेंगनरिबा खुदोंचादबा कयागी पाउदमसु खोमजिंदुना लाकली हौजिक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओरिबा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवाइना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ओरिंगैदा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मरीग पुन्ना मणिपुर दा हंदक चहे के मार्च के तांग कुनिथोय द लाक्तुना अमदी महाक की पौटाक मतुंग इना स्टेट सिनबा थुंगना रिलीफ कैंप सिंगदा मेगा हेल्थ कैंप अमसु पांगथोखि बगा लोइनना लीगल एडसु पीके मखातानसु स्टेट असिदा लैरिबा IDP पुमना मकिदमक असिगुम्बा खोंगथांग असि पाइखतखिगनी हाइके कोइना रिलीफ कैंप सी नोंगमदा लोइबक सटपा ngamdabadina continuously अखोई की लैरिबक सिंग से लोइना रिलीफ मटेरियल कोइ मतेंग खरा पांगनबा मेडिकल की अखोई की कैंप तौदना अदगी स्पेशल लीगल एड तौदना कोइना यारिमखै मोय अवाब से खरा मतेंग पांगनबा इन मदुगी कैंपेन मोइना कोइ सिस लाकपनी मयाम सिंग सिगी इंटरेक्शन से तौरे अखोई की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अदगी मेडिकल टीम मयाम पुंजनरगा कोइना मोय अवार्ड पा हिदाक सिंग कोइना यारिंगे कोइ मतेंग पांगनबा होनरकनी अदुगा अखोइनासु डिस्प्लेस पीपल सिंगसिदे मखोइगी अवार्ड पा एसेंशियल ओइबा तंगाइ फदबा मयाम दसु अखोइना अखोइगी PLBs अखोइगी एवरी केम खुदिंगी थमी मखोइदिगी लौरगा अखोइना पांगनबा मतेंग तौजगनी YK College Wangzingi Internal Quality Assurance Cell Amadi Environment Club Nasu Lebak Asigi Mafam Kyada Pangthoknabagum National Endangered Species Day gi Thoram ngasi Wildlife Conservation Finance Investing in People and Planet haiba thimga loinana College asigi multipurpose hall da pangthokre Haudokpagi thoramda College asigi Principal Professor Khundrakpam Jugindro Department of Physics ki Head Associate Professor Okram Binoy Kumar Department of English ki Head Assistant Professor Pukhambam Somarendra Amadi Environment Club ki Convener Dr. Ningthauzam Sobarani Su Sarukya ke Dr. Haubizam Boni Toperzit Seram Amadi P. Somarendrana Resource Person Sing Oina Wangang ke Environment Club ke Convener Dr. Ningthauzam Sobarani na Environment Physical Amasung Biological Fibam Honglakpagi Matung ina Malemase dagi pambi amadi jiba kaya mangkre adubu Hauzikti mahusagi oiba thoidokpa maram irei leitana Tangla species kaya ama mangsilakpa amasung mangbayabagi mipaiba faurakpa leibana ngasigi thoramasi yamna maru oi haike Sida lairiba jiba panna kudimakse sigiba yawi extinct tawgiba yawi due to magi physical amasung biological condition of the environment se hongokoi matungina masiti according to the law of nature gi matungina tawjabaneba
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯦꯟ ꯔꯦꯠꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯧꯕ ꯃꯨꯠꯈꯤꯗꯧꯕ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯦꯟꯗꯦꯟꯖꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯤꯡꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯗꯦꯟꯖꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯗꯦꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯔꯣꯕꯤꯟꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯀꯣ endangered species coalition haidana 2006 da sigi dese hogdokiebako Lining thau tokpa thogal luf ki pautak loi oirambata natana masak naiba puyane naloi amasu oiramba hongneng sungbam sandrakala maitai kongba khetri lekai da leimana tha second nepal da lekhitabada lining thau tokpa thogal luf na awaba phongdokre lubloi singna layoi khrabagi thawaina taibong mapugi lekolda ingna chikna lekhinaba thongni baga loinana ikai khumnaba utki Bihar da pangthokiba Khelo India Youth Games 2025 da boxing gi masanada gold medal lawrakibi wangoi thongnawjam lekai dagi longjam santa maitai amadi longjam ichan leimagi machanupi longjam radhamani okpagi thoram ama wangoi thongnawjam lekai saukhat khongthang luf amadi wangoi thongnawjam lekai meira paibina sinduna wangoi bazar community hall da pangthokre Thauram aduda Youth Affairs and Sports ki official amadi Sarita Regional Boxing Academy mayang Imphal gi coach amasung sanaroi singsu saruk yaki Longjam Radhamani na mahak Sarita Regional Boxing Academy ge sanaroini makna ahan boina Khelo Indian Youth Games ta sarukyabada gold medal lorakpa ase yamna nungai masigi credit mahaki imung manung amadi mabutak pitambirakpa oja singi mapaldagi ni loinana makha tarakpa Olympics yauna achauba games singda medal loba ngamna ba honakigani haiki अहानबा यूथ लेवल द सानाबनिना होय खतंगबुदी वाय अदो वारसु खांगा गमदा यादे कादा यादे खल्लगा सानाखि अदुम अनी सुबदैदि वाबदो खांजनबा ngame ahum सुबदसु फजन सानाखरे मई सुबदुदी कादा यादे खल्ल सानानि याम नुवाइने सानाखि मई सुबदु फाइनल बा पंजाब का सानागि जे आइगिदि यामना मरुय बाबाने खल्लगा सानागि आइगि तुंगी सादी ओलंपिक की गोल लौबा मथंग मथंग कंपटीशन अचो चौबा गोल याम पुरकपा ngamba सिगी लेवल द आई खंजे आई सिगी सानारपदा अखोगी Khelo India की पुबीबा यास की ओजा सुरेश मैम कमलिनी मैम मयूरी मोइनसु सानारम दाइदा आइगी पुंगिंग थोगपिबा पांगन थौना पिनाबिबा तवे अदु सानाबा मतमदा सिकादा यादे नंग सिंगमदे यादबने हाइरगा आइंगोंदा पांगन थौना याम हापि ओजा गाइनसु लोइसलक पदमरा बपाव अमुकाना पिजरी Maitai Mitai ne ST list chalhana ba RPI State Committee gi mihut kangbu amana Manipur gi Governor ta taksin kre Shiroi Festival gi akanba chaksin thawrang lokatle ki hanna ba honarakpa hauna sane miyam na mipai bigan haina Manipur gi Chief Secretary Prasan Kumar Singh na haikre amadi BDF की डिमांड पिथोक्तुना मखोई बोहानगुम मथौ तोहनबिउ हाइना कुंबी एससी की रेड जोन एरिया दा लेरिबा खुंजा सिंगना खुंजंग संगसिनख्रे हौजिक फावगे ने दिया एसटीवी ने संदोक तब मणिपुरी पाव मता सोल्यूशन जरे बिदेंग ताबली पपुम नमकपो अमुका हना क्रम जरे